Es tiempo de saber los acontecimientos más importantes que suceden en el sur, el país y el mundo. Radio Regional 950 AM presenta Informativo Regional. Informativo Regional, primera edición. Informativo Regional, periodismo que integra. Himayna yaturañañaykuna sumaqna paykuna qankunapaq kunantu tamanta uraspi yasañayti watanis purikuchan suqta uras phishqa puripiña chaqariki sumaqna paykuy qankunapaq hanqay hinantin ayllukunamanta llaqtakunamanta wirikamusyanki nuqaypis waqtaña kutikamushayku kay imaymana willakuykunata paykukuspa kay rimana wayra wasi radio regionalpaq chawpinmanta pachariki qankunapaq haqay hinantin llaqtakunapaq hinantin ayllukunapaq ima chaqariki kay piña kay kushanchis waqmantaña. Seis y 5. Shanchis ishkay chunka punchay marzo killapi chaqratu riki pasayga chankay punchawkunapi yastañariki kay tukuchay semana mañana waqmanta chayka pushanchis kay marzo killapi chaqariki chayman hinariki qankunapi suraykunaykuna wakikuchikuysi chaqariki qallarikusun kay imaymana willakuykunawan iman hayk'an pasaykusqa chaykunamanta rimaykamushasun chaqariki uyariykamushaychis qankunapi suraykunaykuna qallarikusun kay qhichwa siminchispi willakuykunawan. 6 y 6. Kay sandia yunka llaqtaman imahaykan pasaykusqa chaypi kay karupurina ñankunariki sinchita kay parariki mikhurikapushan chaqariki uno imariki mikhuykapushan chaypi iriki qayna p'unchawnitaq kay uhu busmi iriki purishasqa chaymi iriki yaqa chayapuni halaykapusqa kay barranco ukhumanitaq chaqariki huk chiquitallammanta riki mana halaykapusqa chaqariki kampaliashamanpis hinariki kay bus 5 yakapuq hinariki kay busqasqa kay carretera patraman chaqarika hina willakuymin chayaykamun chaynariki riqsirichimunku ima. 6 y 7. Willakuykunaka kashan turaykuna ñaykuna kay Juliaca llaqtamantañataq rikiman hayk'an pasaykusqa kay violencia familiar nisqam riki pasaykusqa qayna p'unchay turaykuna ñaykuna kay warmi k'irinchaymi chay riki mana allinchu kashan chaqariki imaynatan kay pasaykusqa kay haqay operaciones de seguridad ciudadana nitaq anchaymi riki chaskiykusqa kay waqayta nitaq chaypaqa chaqariki riqsiykuchisqaku yaqapis kay qhari warmi riki maqanakushankuman karqan nitaq hinata riki riqsiykuchisqaku chaymantapis kay personal de Serenazgo haqay agencia municipal San Pablo paykuna riki usqallata puriykusqa nitaq haqay intersección avenida Mártires 9 de enero hinallataq Girón Amanecer ruta línea 33 anchay q'isllunman puriykusqaku allá paykunapis chaypin riki kay bolquete rojo nitaq puka bolqueteta rikusqaku chaypin riki kay bolquete ukupis riki yaqapis kay ishkay runakuna maqanakushanman karqan nitaq chaqariki kay runa 15 chunka iskayñuq watayuq kasqa paymi riki denunciata churaykamun nitaq kay runa sutichasqa kashan Guido Rojas Cualquiera 15 chunka iskayñuq watayuq kasqa paymi kasqa riki qhari runa paymi riki warminta riki anchata maqaykushasqa nitaq kay qapis k'irinchaykapusqa umanpi hinallataq wakin kashan riki cuerpun kashan wakin anchaypan riki anchata maqaykapusqa hinaspan
k'irika busqanita chaqariki kay Serenas Culturalistas Habibus kay runataqa hinaspanriki aparisqaku haqay comisaría Santa Bárbara anchay hap'ikama kay yaqapis imaymana t'aqwiykunawan qallariykunawan chaqariki turaykuñaykuna kay violencia de la mujer nisqa kashan kay warmi k'irinchay mana allinchu kashan turaykuna ñaykuna hinallataq yaqapis wawakunachu kashan anchaykunapas riki mana k'irinchanchu kashan turaykuna ñaykuna chayqa qariqa qankunapis rikuriyaqchis kay k'irinchay chaqariki usqaytaqankuna willarikuyta atinki saqay hinantin kashan instancias nishanchis riki kay yaqachu kashan Centro de Emergencia Mujer, Defensoría del Pueblo, General kashan riki Fiscalía anchaykuna marika qankuna willarikuyta atinki sama yariki kay warmi k'irinchay hinallata riki pasaykuchisunchikchu. Kuna suqta horas chunka ñuqñipito ispurikushan wajullakuy kashallanta suraykuñaykuna imarakuchus qayna punchamiriki aparikusa kay operativo nita operativo de control de identidad chaymi aparikusqa chaypita miriki hap'ika busqaku deteniga busqaku pita mayta kay umalliq karqa riki qayna patakunapicha ex alcalde de Tilali nita anchay runata riki hap'ika busqaku chaqa riki kay agentes policiales nita kay riki hap'ika busqaku kay runata sutimi kashan Juan Apasa Vilca tawachunka sustayo huatayo paymi riki kasharqan huchayo nita chaqa riki con orden de captura anchay wañan riki kay runapis karqan chaymanta riki kay policíakuna riki operativo nisqata aparisqa hinaspan riki tarika busqaku kay runataqa chaqa riki kay runata yasaña riki kay huchanmanta kay orden de capturayuq kasharqan anchaymanta rato chayariki hap'ika punku yasaña kay huchanmanta riki huchachashanku nitaq malversación de